no mate ko ni ko gi mui mai ko ni o vai ke na no longa po ki veia na wa ke o mai ando la ko fola na na ke po pula ve e na ke pule de lo ia pate he de o mena na fe mari o longa o ke fu fe mari de ta me na wa no ke ba ni ba mo fola ko a ka o pa fu a he ma hina ko ha ma du ha ko la ke na we ke sai ko ha ma na do ke ta ke na ta ko ha ma ne ba ha ta ma ko fola ni ha en la cha he so what this is how we get like ne ave barasko gebe to mo ba nunca frata ha mai quando vinga che ha more people can come o te che fena chi he no no vinga ko he ta nga he mai te volo come ko wa ngi no ta no sa me wicked people na ko ngi no fa fina la tua e ha no do che sai ai pa tau ai ha ko si su ko pa ne alo ko si su ko ki he ke ne fai nga o ba to ko pe ya pa he ki ko fai lo ngai ange ko siona o to se de misiona pa e ki ne fai de te tau do ai ko misiona tau do fai o ara ke ki pa ha tu mai ke te tau do o ia o hanga wa ke no tolo ai ma fai Mea do pe te mo hai he ni e hai ai he vai. Mea do pe te mo to to ta na ko ha me hua fa e fai ga ya hai. E fai ga ya he vai. Ko fe mau ni ta no no ha me he ni ba no mai me he vai. He ko ya ta ma ma fai go ia. I nga o go ia ai ki ko nga o go ia na ne fai. Te me he pe o tau hanga ke fola ai ki oku hapa oku rich oku loloto ai fola ai o tua na ke tau sio ka ko na no tau sio ke ai ko teaching en ko asisu na teaching ko asisu ai ko na to na hanga o experience ahead to la tau sio me I horo mai ki foi clip me a ni ke tau sio ki ai. Uma ai saya ne ha aro wa sino ka ka ki he ai o ke mate ai afiko ya pe ko ya ko ya o tu kwai a hona o na worms ngawe the worms are growing. Ora le si su e como fa o si e bes fa o si massima mamma ne moto. La ora la si su e ko tani ko fa au ha ko Afriko fa ya ko fa au ha o fa masim te puise ke tolo ai e ko ma ko ya ko ke sai fa au ko ni ko ya o ma ki ya so to mo la na ha ko ma le lo te ko ha o masim e na u ha fi mo masima so na ke tolo ma fa tolo ma o ma te leva ai afi crimson quando vi mai o himena ko masima e mo to tu pe os mo me pe o masima ko o to ma ko masima ka bravo ga si su ko he si no cho kuna ke ta no beyond ya ko ke ta o ko ta Italia ke fa mau to men ko ta ma ko ki sai o mana tu ko ta me ko fa mo ko ke mate ya ma no mo de o si ka do na foi me ko na fiu to ha o ma pe os ka to mi ka to ya o ko le ki ai ka e alba si su ko ki heri ko ne mission na ko ya ki ta si ko ki ai na ne manga ya mo le ko ne manga ko la to pitana ta la mai na ne manga ke na no mali na ta na ta e ko ma ko ya no a e ko ma ko ya lo ma ki na manga ke ya si su ta mai ko fora ai o ta fa ko ga manga ko ya si su na ne ta na do o tali hena o ka como o sie hanga ki o ave to ma ni ki o luma ben hanga falahi a he ono winga e la he ka kai e ha ki he kan hanga ave ka ma ni o na to pena na ospekia he kala si o ospekia si su na wala do ki ve wala do he va e va la ya paula ki he va ni no to la si o ke o ko ni to ga ta wa alo be mo tu ka ya ka
Ka tai ko na ha o ko ki heri, mana tuki ko konga rake winga pekia sisu ne au ki heri, ke ne hanga i kunai ai pule ko heri a te ro ko mate. Ne hanga to o ki. Ko ne hanga mu mo e ka seis ko ni. E au do. Winga no ia pa te vita. Ma mahe te vita pa ne pehe. O fia ai kai ke hanga o tuku ai pe ho lau mare ke o ilo ai au ha. Pe te ke hanga tuku ai holy ones, ai kau saints, na ilo ai au ha. Therefore, fulana ni hanga o mo e pain, a sorrow, a pain of hell. Ko dan ko na huwa e ko si sukara si. Dan hanga ave ta to na to, o fata wa ta ina e na to. Ko ta haya misiona e ki na ne fai. Ye ne ngau ko fa ta ki ai ki he ofa ko mo keles pe mo e. Marani ai e ko si sukara si pe mo e o. Kai ha pe fa ha ki ka to ne pe ki a. Ne au di lao, o ne hake kau maa o ni ni. Na mai pro fola nga pe paula e pate ko fa o maa. O sa ko e ki, o ne hanga to o ki, o ne kuna i mo mai. O winga ya ko na ta no to ko fa sio ne ke to hina to o he talone o tua e o tua. Pe a ke pe ko hai o tau ke ne hanga o pete ai to hi ne fa sila ai to ko ni. Pe pro fola na ke ilo hata. Bene tanya sione ni pe nga pe ke ino hata to ha me ha lo ta langi e o wa tangi he pe ko ta moi ko to ta na pe kia ta la mi ben ha fa haufi ai ka kai mi na nga ya ha ko to ta ye ko ta e na kumi ki mama kumi he van ka ya ta ma ne ma o ko si para si to ta ye qualified ko to ta ye na ne ma o ki hena ne fe ne hifo ki mama no ni ki kuna e mama ne hifo ki he no ni kuna ya he to ta ha no winga ni alu ki he no na de o te alu ki he amen hena o sa alu ya ma o ya aba me o bibi ya ki alu ya me ga ali he went to hell for us o ya ina to wa na family na ilo pe hanga ngede na wa rifu ai ngau yaki a fe ma ye ke na ma na ko ni ya ta he nyai ke ta ilo ana me ga to ni mo ta ilo ta ha ka ngafa ke ta fa he mama fa as wo ke ta ne me to si su para si ke ta ma fa ha ka kai me he wa mi te ma ka kai ko wi na ya ko ta he ni o te ni han ta la ko na he to tisi ya me ni ta fu no fo he si asi wi church, eu tau ke o ai pe ai, ka te tau hama ilo ai misiona e ki ni hama mai ke siasa. Hafi ka kai me he. Pate mama ke te ngau to. O ko to ngau ni ke ka ni tau te kau ke siasi. To winga siasi e tau hau ke tau alu, ke tau wa ke ki mama ni ngau to una ke ma fa po. Ai no winga ia ko sisu, o te talamai ke te tau to. Bo me mau inga ko tawa ko e karasi ko ni ko tawa ko ke boya sisu ne nga tiksi wa le sisu e fola ne pe e hange ko na a ko ya no e pe a o ta me fola de tawa ma o ilo bi ai e da so ke fola na me ko na fa na ko no de ya o ni no ai o pe tu pero para de tawa hanga ilo bi ya ta ma fa ho ma do tawa ni fe me yo fia tuai and often hiding make us to see. The was a religious center. In this place, the Canaanites had worshipped Baal and Greek had built pagan temples, and Herod the Great had built a great temple to honor Caesar. This is the setting of Christ when he discussed the kingdom of God. Yani evaluate ni na teaching kaya sisu ina subject ko na kawenga keke na mon keke. Jesus and his church. Ay ba mo ni finaw lang tawa me ni mati wa tahan me sa to me wan wa. Kon mo on ni finaw ako mai sisu ka ga ne teach ka ka mo ya ka mo ni siasi. Mati wa tahan me sa to me be suan wa. O ba siya hanga e ki o reveal ne hanga bless ya pita. Ara me pita ko ko ka kalai si ko awo ko mo ui. Ya behe sisu ko mo ia ko pita persona. Nagay fahanga de ko ka mo toto ka e tamai. Be makani to hanga lang au siasi.
Ai o mo no la ki blau ka sisu e matu ka hanu sta to ke wanoa. Ka ke te ia pe mo si. Peter was blessed because God had revealed the truth to him. Understanding truth is both mental and spiritual. The Bible speaks of those who are spiritually blind to truth. I have no understanding or money of a mau ke understand ia frasino pe a ke na dai fa mai. Porque tava no ilo que fala Maria. Amen. Ai mo on ia ula ke ki dai ko na hai ai mo ni e la e o e tamai ya pita. Tu ne tanga sisu ko ha mo lau ko hayau. Tanga galasi e ni ko palo fita galasi ni son baptaiso. E to tanga e pita ko ko galasi ko ala to mo oi. Pe tanga le sisu mo no ia ko Simone Pasona. Ngai te faha ke ko e kakana mo toto ka e tamai. Ai o mo tamai sisu be ni ke tau ilo e mo ni ke tau ilo ia ngalo mai pe mo faka atamai pe mo faka faka sino e to ia o kolinto ma fa verso no fa o ni hata mai ke tau tolo na tolo kui e te oro au na mata ke o te na o ino ai mo ni o kolinto ma fa verso fa ana tolo ko faka kui o na o to ta e tui e o tua o mama ni te ia na o mai ke te na tolo e mama o mo le le fo mo ia kalaisi ai a mo ta tau o tua e kalaisi ni no pe fa kui na tolo e te o ro ki o te na ilo e mama ko ia ai o tua yo na o to ai fe ma o tua e ki he te tau tolo e ta hanga o ilo. Unbeliever cannot understand spiritual truth. It must be spiritually discerned. Ito ito ura kolinto ba ai ua bestafa ko me fkalau malie e ilo fkalau malie be. Pe malama lema ke na fuka hoa, ai mea whakalau maari, pe mo mea whakalau maari. Pe koe e ki, e whora koe ni. E tai ko te tau renew ai koe o tau roto, renew our mind, our soul, pe lewa whora, e malama lema ke tau whaka hoa, mea whakalau maari. Mo mea whakalau maari. Ai wa whora e koe ko mea whakalau maari. E malama lema ke tau hakaha, o interpret, whaka hoa, he koe mea whakalau maari, pe mahinu ka te tau tolo. Me fala mai ai ko mo fika ora ki ta mai sisu e ta wana o ilo e mo ni ka ngata pe ka ilo ata mai e tu ka ilo ia pe me loto ko mo ni Jesus will build his church. The gates of Hades did not prevail against. A gate is a symbol of power, and Hades is the place where dead people wait for final judgment. So the gates of Hades refer to death and Satan. How associated with death? The time for Jesus to die was near, but he assured his disciples that he would conquer death. I have gone on morning o mai ki ni ko cage ko matapa he te simo eri ka den hanga lava o na den hanga ta off. I have wina ko kola ga sisu ke ulama hapsia si makan pe ka lava ia e matapa ko he te si pe ko matapa he. I have no hinga he kai ke ha o matapa ko pau ai he te si pe mo he kan kala ko ni o atete si asi ko si asi e ha they will go there. Sabe foi na power boy o ma ko e ki no si asi ne tara mai kai me de taula kai si asi ko te ulanga ke lava ke matatari o a ke matapa he te si mo power ko e mate pa mo he ni ke den mala ke ne ha o matu waki a si asi ko ulanga he Just go lang at ang ataya. One year Jesus, not Peter, is the church foundation. Kasi isu ba mga tuunga o kaya Peter? O grabe for o hinaba Peter bedros o hinaba ki foi maka pero foi maka fosi. Kalau hinaba ya ay rock ko na hinga kaya sisu te ulang ako siya si rock ko ni background ko hinaba maka la. Bai he ko mo na to ta ma sisu ko sisu ko makalahi ko makatuya elanga siya si o wiga ko Peter. E how do on one hand the church is built on the ministry of Peter and other apostles. On the other hand the church is built on Jesus alone. The gospel message are the keys of the kingdom. Fekau koia o lele koia e ki ke pura koia o tua.
The message of gospel. Ko ha o lele, ko ha gospel. The message ya ko ki ya the kingdom of God. Na pe ki ai ko sisu kalaisi. Na te io ia. Hato hira hato ko to pena te tukui. Ko power, tamai Paula to ya loma ko ke ma I o lele I gospel e ko ha. Ko power ia o. O ma ha I o lele. Talakai he to I ko mo no fa tamai sisu. Ko mo no fa ko o lele the good news, the gospel. Ko kia ke kingdom of God. Peter and other apostles preached the gospel. They opened the door of the kingdom to others. Peter used the keys on the day of Pentecost, and 3,000 people entered the church through open door. Throughout time, all who share the gospel have used the keys to the kingdom. Jesus and his cross. The Lord blessed Peter for receiving a revelation from God, but rebuked him for speaking thoughts that came from Satan. Pride from success often leads to failure. Peter fell soon after he succeeded. Pride from success often leads to failure. Peter he received Peter. Later on, rebuke the Satan and your Peter. Tama egi de na au pe mate, tama Peter ke mate. Tama sisu ke atu ki mui Satan. Tok mai ako nak memon go ya ko pride, no hi isia I haikuna na hoko o ne litiu ke failure. Ko ya fe ma go ikuna ko fai he nga we ko me ya eki. Osi pe ya tu ko ya ke eki pe ha. Move on. What did they have what I know if we may have was in it out of here? What did man do? And never use. Oh no, man, they cannot leave me there. He had a lot of ways, he had a lot of blessing through you. Amen. God have all the glory. We look forward what we're going to do now. It'll get the blessing. A glory, everything you do is for him. Amen. Then now I'm going, man. I'm not going to assume I'm only going to think I'll go. Go bright, go hit, see him of an abort, and now they pour lava. Tokana Mapet and they lead you to faith. Also, we're going to have Talakai Pita to Frahana Angai, as you saw, repeat the Satan. I will remove it. Jesus' prayer. Throughout the lifetime, we make decisions choosing between ourselves and others. Receiving truth from God is a process. Peter needed more revelation. He understood that Jesus was the Messiah. Sometimes, like Peter, Christians are right one moment and wrong the next. All of us need to keep learning from God through His Word and the Holy Spirit. Tapi lah kawan ngapain kau pita, Isaya apa kau ya kau, di alam kita bagi alwi kau. Tapi memang kita wah kau bermain through His Word and the Holy Spirit. Oh no, what Jesus said, people must deny themselves and carry a cross to follow Him. Denying oneself contradicts worldly thinking. Notice that the self-denial is linked with carrying a cross. Jesus died on the cross for others. In other words, He chose between Himself and others. This is the choice each of His disciples must make as well. Throughout the lifetime, we make decisions between ourselves and others. The Bible teaches people to love others as they love themselves. So people should not spend their time and money in just themselves, but rather sacrificially give to others. When believers do this, the church has plenty of resources and workers. When Christians deny themselves all of sinful pleasures and live by God's law, they can be blessing to others. Jesus said He sanctified Himself for others.
This is the mind of Christ and part of the meaning of being his disciple. Ironically, denying oneself leads to fulfillment. The person who lives for self lives an empty life. Solomon, who had everything, still felt empty. Ecclesiastes chapter 1 verse 2, the happiest people are those who take up the responsibility of helping others. They have a reason to live. Jesus will reward those who help others. Deny yourself, take up my cross, and follow me. I will take up the cross responsibility. Kaya hata mo ui kia deia be sio kita kia deia be o ko Toutai mo ui ha empty life. Tata ka Solomon en toi pere tanga ka marama ba ula be siwa. He Solomon Toutai ne ma o be ko to be kana ne be muna ko muna be ko to. Kono na ko ya wa ta o sio kita Toutai no ko be kia. Me and myself and only me and only. No we now ka mai he mo ne eki aya ka mo ui ke eki to happen policy fu ma fasia pe ha mo muia te ko to policy you have to love others. Not yourself. Ko ngawe he ko ngawe he principle ya eki na de fai mama he come for others. Besisu I have sanctified myself for others. Don't me ke pe ka wa ko ngam ka mo ke amen. Ke others. Wetai ko de tau no pe papai kai tau love for mga awe eki de tau selfish. Amen. Kumi pe awe kumi pe ko me ka ke fai hanga ba kalas ko tau kau kiai me for others. Na to wala to kau fai pe kau na to e kau fai ya kau ngawe mo hanga eki e ma wala to ni we love them, we work, we spend time, we come here, we pay our school fees for others. Amen. Ele be hanga ki o ta ki ta. Pero we na ni ta kau ke ako, pesai. Mau matai to hi, te ape te la ko le ha kata. No, it's for others. Em tau yo spend your time, more than more pa. We have invest. Mau. Kono na be ko offer ki na we. Si on fa offer na we, but we have be offer more than sacrifice. Kono we na be for others. Amen. Ki ha fa le na we to sayang ikut ko to me for la yo. Kono na ke ma we lang mo gloria. Pe wof ke to ha le mai ko Jesus Christ. Jesus and prayer. Matthew writes that there were 6 stages between Peter's revelation. In another instant, Jesus climbed the mountain with Peter, James, and John. This would have been either Mount Hermon or Mount Hebron. Both are only a few miles from Caesarea Philippi. Ako na si Yusuf ka mo lotu. Ako ma si Yusuf na ka ka mo nga mo Peter mo siyon e fai na lotu. Matu mo nga mo fa ke he. Pero tayo mo fa na lotu ay tayo mo na hawa si Yusuf na wa ko ni ru ka mahi ka stowa. The following are 3 important truths relate to this mountain and the disfiguration of Christ. Ay mo na fa ko na tawo silaw mo na law. Ay ko tayo mo na na ka ka ko nga ha mai mo ni to ko e tayo ni mo nga helotu ke mo fa ke he. Ulo aki ne tama na de tao encourage through prayer. Ko e fa lo to la ko fa lo to a fo i helotu. Matu tayo ni ka be mai na yo pe kia iko si sukais de. Po fe ma he kia ke ha. Fe ma he kia ro. Fe ma he kia ro. Kono ina to fo ka ba ke matu he was human ni tayo ya. Yet he was God. And ma fa tu ko ia ke ne mo ui. Ai te ke na fua ya na ala mama ni. Te ke nei no e puna ne tanga mai ko pa ko fina na ro ia. O na fa yo roto. Pero me hago fai ko sisu na aro lo. Na ka sisu ya tau ko ne mo mo ha ne ha. Ka ku ne ha na mai ke te mo ngo ni encourage through prayer. Ya dai me tau mo to no ai o yo tu. Fula he pa fa tu ke fo no nga. Ko ki no mai ki encourage through prayer. Ta ke ka lo tu fi amana tu ta lo.
So he climbed the mountain to pray. God made Jesus on the mountain. Luke gives us the most details about Luke 9, 29, 30, 31. One Christian should pray as they go through each day. There are special time in life when believers need encouragement from God. God always meets with Christians who take time to pray. Renew. Encouraged through fellowship on a while. The disciples were confused and discouraged. They had left everything to follow Jesus because they thought he was going to set up an earthly kingdom. For 3 years they had traveled with him, and now he told them he must die. This was shocking news, and their hearts were troubled. They needed comfort and encouragement. The meeting on the mountain encouraged the disciples in 2 ways. First, they received a clear revelation that Jesus was the Messiah. This dispelled their doubts and silenced their questions. They saw clearly that Jesus was more than just a human. He is the Son of God. Years later, Peter still remembered this meeting and used it to encourage others in 2 Peter 1, 16, 17. Being in the presence of God always encourages people to be faithful. Amen? They are not encouraged through a fellowship. But then when I'm sisu, o se ta to na pena to le fotu he ki no prea te ko ya. O tam na muya ya ta na sisu ko ya ma. Ya ta mai I hen to ho na ro to discourage. Ka ko time ko fellowship. O me I ha. Follow the life. Pe la na ha ki apia. Ko ya o fa ari api fa fa ta. Amen. O ari api apo. Were encouraged through fellowship. Fellowship by believers. Were encouragement here. Second, the disciples were encouraged because the sorrow of death was lessened when they thought of the glory they would follow. In the same way, Christians today receive comfort when they look beyond the grave to the glory. They too can endure hardship and persecution because of the glory ahead. Na encourage kina ko na fellowship ko na fight. Kono ina na usio ki ha gloria o eki. Matu dem na usio he mo nga na asma si su ba mo Moses be mo ha be mo. Ila sia. Sio be fellowship ko ya na na hiki ha ke mo ya pika mo na ko. Kono ina na ilo ya si su ia is not the human. Na usio be fa ke ba na usio ka ki a ila sia mo Moses. E pehe koe fora na tala noa ki e repekia. Matu mo Moses koe lao ia. Koe lai siago kau palofita. Pehe si su koe mea koe pe koe lao ni fononi o fa tau ke e aha. Lao ni me kau palofita. Mana hae o tamata la. Mea koe na utoe na palofisa koe kane lai sia koe ni teki hanga. Ame Moses ko lao to pe si suna wanga tohi o ku ko ma pe ka ko ha o pe ha fa ka. Pana encourage na ko na sio pita pe ha. Antu ka pita ka i wa la ye. Ame pita si su ka po pe no de ala ta ko po e wa he. Ko na fa ina atmosphere ka gloria. Na ma wo yo to. Ame pita de la ki fa le to na ta ta. Ayo ka mai hen na ha hiki ha na ko hena na fellowship he dai ko ya. Per malapala che non sia beyond the grave. Ne ona na to fo na to ta si su pe dia. Ma ta na sia che na gloria tua. E na fellowship. And ha hiki ya na to. They can see beyond e mate wa si su na sia che gloria o la ko ya. O e ki. O ya fellowship. O ya na pa si su o bia encouragement ya. Ka na ta ai no to moving mountains. When Jesus, Peter, James, and John went down from the mountain, there are other 9 disciples were arguing with a large crowd. A father begged for Jesus. Demon good boy. Moving mountains.
Toi to hiva ya kau kawa nga. Na wa to ma u fai na wa aki we. Hawa mo tua ko nina ku ke ulusino ne foha e fratero. Pero talo ne ke si. Ko hawa mo tua ta ame ke kawa nga ke ha. Ta me ga mo tua ka kawa nga ke na wa to ni ke kapusi fratero. Ya, ki kapusa de ka ma ko ya me. Sai, to hiva mo ka si su ko mo na tolu. O tamai ko fora ka te ka tolu. Na e ka leva quando você ama talange que kawa kunga ri raba na toro ka pusi te. Aí vai, ko fa hina tu i ko na mau.